Alamak, dia punya minyak dah nak habis pula dah. Okay, I nak kena cari petrol station sekarang ni. Where is the nearest petrol station sekarang ni? Do I want Petronas? Caltex? Shell? Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Literally dekat kawasan merah tu. Okay, husband I cakap macam tak apalah, biarkan dia sampai dia berkelip-kelip. Tapi dia dah dekat. So how? Okay, so I found a spot untuk I parking. Dah tengah tunggu kawan-kawan I sampai. Diorang sepatutnya meet up pukul 10, tapi 9.30 dah sampai. While I buat video dekat YouTube, mainly because I tak sempat nak buat long form punya content. So today is gonna be a different kind of video. So usually I akan buat video dekat dalam I punya EV car BYD M6. Tapi kali ni, hari ni BYD M6 bawa pergi servis 20k punya service kot kalau tak silap. Hari ni I bawa the other car, which is kereta petrol, kereta Peugeot. I sebenarnya dah lama sangat-sangat tak bawa kereta petrol. I dah terlampau biasa sangat bawa kereta EV sampai I dah lupa macam mana nak isi minyak. Finally found a petrol station yang dekat dengan tempat yang I nak jumpa kawan-kawan I, which is Petronas. Sini masih boleh guna settle kan? Yang ni ke yang kita kena bawa keluar IC apa semua tu? Ada instructions tak? Because I forgot how to isi minyak sekarang ni. I have settled purchase fuel. Aku dapat ke that whatever subsidi semua tu? You know what? Not important right now. The most important thing is kita perlu untuk isi minyak. Tu je sekarang. Pump 3 RM30. RON 95. Check eligibility. Pula dah. Alamak, dah kena verify pula dah. Oh, kalau tidak I dapat RON 95 for RM1.99. So sekarang ni aku dapat for how many ringgit? RM2. Oh, check je lah eligibility. Nak buat apa lagi kat sini? Perfect! I am verified dekat satu. Kita berjaya mengisi ya. Oh, aku just isi RM24 je ke? Tapi dekat situ dia tulis RM32. Kat situ dia tulis RM32.95. Tapi kat sini dia kata I isi RM24. I'm very confused right now. Oh, Proton Imas. Not to say yang kata better EV car ke ataupun apa ke, it's just macam kebiasaan lah. And I'm sure banyak-banyak kereta yang baru-baru pun ada feature-features macam camera 360. Benda-benda tu tak ada dekat Peugeot ni, Peugeot lama. So benda-benda tu tak ada. And I have been too reliant on those 360 cameras sampai tahap macam bila kita lalu kan, macam aku ni lepas ke tidak ni. Padahal dulu kita guna kita punya skill kan. Sekarang ni aku tak tahu sebenarnya aku lepas ke tidak. Definitely I punya skill driving very questionable sekarang ni. Tadi belajar untuk isi minyak for the first time, I think in about 1 year. I dah setahun lebih I tak isi minyak. One of the reason yang I suka EV sebab I tak perlu fikir nak kena isi minyak. Seorang yang malas isi minyak, even dulu bila pakai kereta petrol, I tak pernah terfikir langsung nak tengok dia punya meter tu like 60%, 70%. I macam okay. Dan lepas tu kalau perlu untuk ni pun I just plug in dekat rumah kan. Tapi kali ni dia dah merah tau. Tapi kalau saya isi minyak tu on the other side, memang tak lah I nak buat U-turn sepatutnya nak pergi petrol station tu and lepas tu keluar balik. Tak, I jenis macam tu. I personally, I lagi senang pakai kereta EV. Minyak I guna settle, I isi dekat Petronas, guna app saja. So I tak perlu pergi ke punya counter, tak perlu nak kena pergi kat depan tu untuk tap-tap. Ada anak dekat belakang. So benda takut sekali bila tinggalkan anak-anak dekat dalam kereta seorang-seorang. Kita of course kita kena off engine, takkan kita nak biar engine running. Dan lepas tu I nak kena cepat-cepat lari ke sana. So budak-budak dekat dalam kereta kadang-kadang takut panas, tak boleh nak buka tingkap sebab I risau buka tingkap nanti kan maybe irrational fear, gas methane masuk. Gas methane I find very convenient sebab I can do everything semua guna phone. Keluar nozzle isi, at least I tak perlu lama sangat dekat depan dia punya stesen minyak tu. I wouldn't say EV is for everybody, tapi it's definitely for me. Walaupun I bawa kereta tu besar, 7-seater, kereta tu besar, tapi I rasa lagi selesa bawa kereta tu daripada kereta yang Peugeot, yang jenis hatchback kecil ni. Tapi setiap orang dia berbeza lah. Bila pakai kereta EV, dia tak ada that carbon emission gas daripada kereta tu masuk ke dalam. Bila kita duduk dengan kereta lama-lama kan, by right it's not very good lah. Satu sebab dia akan turunkan kita punya minyak, dia makan minyak sebab dia nak power on aircon apa semua tu kan. Satu lagi, gas dekat luar tu I rasa not very good for the environment. Not that I really care, tapi not very good for the environment. Dekat sekolah ke apa kan, kita tengah tunggu dalam kereta, engine running, and then benda tu bila kita lalu lalang kat tepi tu kan kita akan bau gas tu kan. It's very strong and sometimes it gives me a headache. I tak nak cause that to other people. Macam sekarang kan, I arrive my meet up dengan kawan-kawan I
half an hour early. If I were to wait in the car, I would wait in the car for about 30 minutes, which is dulu, this is something I memang biasa buat lah. Selalunya memang I akan tunggu dalam kereta. Dulu biasa time I kerja, lunch hour memang I akan duduk dalam kereta because I'm a introvert. I tak suka nak makan lunch dekat cafeteria. I akan makan lunch dekat dalam kereta. Karena biasa duduk dalam kereta lama-lama kan. Tetapi sometimes akan bagi kita rasa macam pening sikit. And you know, bila you duduk dalam kereta lama-lama, benda yang you risau ialah you tengok minyak tu makin lama makin kurang. Jadinya minyak habis sebabkan duduk dalam kereta lama-lama kan. That's just my opinion on the topic. By the way, I want to update yang sekarang I tengah record video sekarang ni guna the Insta360 Go Ultra. I had to find another camera because my DJI Osmo Pocket 3 rosak sikit. Masa time I tengah record video, record content semua tu, everybody yang pernah guna DJI Osmo Pocket 3 tahu dia punya quality tu memang sangat-sangat best. Sharp dia very sharp, and then lepas tu dia punya bokeh tu memang cantik lah sebenarnya. Sangat-sangat cantik guna kamera tu. Tetapi dia punya sound tiba-tiba ada certain clips yang tak ada sound, dia completely mute. So I pun terpaksa cari another camera. Boleh je record guna phone, tapi me being me suka mencari alasan kan. So I got the Insta360 camera. So ini sekarang I tengah record dengan dia punya standalone camera. This is dia punya body lah. So I will just take out dia punya body and I can see myself dekat dia punya viewfinder kat sini. Can even like close it like this. It becomes like a very portable camera, which I love. Nanti nak pergi holiday, nak mandi dekat tepi pantai tu, takkanlah kita nak bawa kita punya phone kan. Walaupun dia kata phone boleh masuk dalam air kan, tapi I'm very skeptical. Kamera ni dia boleh masuk dalam air. Dia punya standalone camera boleh masuk dalam air. Yang ini tak boleh. Lasak sebab kamera ni pernah jatuh tau. And it's fine. I rasa benda tu memang sangat-sangat berbaloi because I punya DJI Osmo Pocket 3 is very fragile. Perfect shots, beautiful quality, tetapi dia sangat fragile. Kita nak bawa keluar pada bag pun cakap it's like portable punya vlogging kan, tetapi it is quite big lah. Kita nak bawa keluar, kita kena bawa keluar pada casing. So by that time dia nak menghalakan kamera tu, the moment has passed. By the time I nak bawa keluarkan dia punya casing, tekan dia punya on off, and then besok dia punya gimbal untuk keluar, the moment has passed. So this one can just bring the punya standalone camera macam tu saja, tekan saja kat situ, and dia akan terus automatically record. Tak perlu guna any casing ke apa ke. Where dia punya pendant or dia punya lanyard, I can just clip it on like that. I can take POV shots, vlogging, very seamless. Sebab macam ni, I boleh letak dia punya pendant dekat dalam baju pun, dia still akan clip on perfectly, stay on nicely. So you get shots yang macam usually you cannot get kalau you just like pegang your phone kan. So sometimes moment yang kita nak tu very spontaneous. So I just tekan this button, dia automatically akan record. I can easily just shoot it like on the go, straight away. Just tekan macam tu saja. So macam ni dia magnetic. So just plug it in, put the standalone camera dekat dalam dia punya body dia tu. The merah ni maksudnya dia tengah charging. Sebab the body punya battery and the standalone camera punya battery, dia separate. So bila kita tengah guna dia punya standalone camera, dia punya body dia ni kita tak kacau dia punya battery. And then setiap kali kalau kita letakkan dia dekat dalam port dia ni, dia akan automatically charge. I love the Mega. The Mega lens sangat wide angle views tau. Choose video ataupun photos. Another one is the free frame video, which is I guess perfect for creators. Shoot both portrait and landscape. Kita just make sure kita kena position diri kita. Macam kalau kita nak shoot portrait punya mode, make sure kita kat dalam frame tu. Kalau kita nak shoot the landscape punya ni, make sure kita position dekat dalam yang the landscape punya portion. So I find it to be very convenient. Sometimes kita nak shoot satu video je on the go. So you nak save landscape boleh, you nak save portrait pun boleh. Tak payah nak crop ke apa ke kan. Lagi Service Center BYD. Dan kami datang kat sini sebab tayar kena paku. Mana paku dia? Mana? La ilaha illallah. Elok dah tu. Dah kena paku. Yang lawaknya kereta ni baru semalam servis untuk 20k punya ni. Hari ni datang balik sebabkan paku. Betul. Menyedihkan betul. So cute because it's Christmas, so it's a Rudolph. Love dia punya lounge punya tempat. Lounge dia macam sangat-sangat cantik. Wait, there's food? Yesterday ada nasi lemak. Jealousnya. Banana bread. Jual tudung sarung datang ke ni. Sebab tadi hantar anak-anak, and then terus datang kat sini sebabkan tag yang pasal apa? Paku kat dia. Terima kasih. Macam ni, tengah tak make up, tengah tak apa, terus datang kat sini not dressed for a place this fancy.
I needed coffee. Tak sampai 5 minit kami sampai. Tengok dah settle dah. Sebab yelah, it's a very simple issue which is ada paku. And diorang kat sini kan service center, diorang adalah diorang punya barang-bahan semua kan. The thing is, I haven't enjoyed my coffee yet. Sampai baru nak buat kopi. Tengok dah siap dah. Cepat sangat lah. Kenapa efficient sangat ni BYD?